Okay, teman-teman, this time because of some suggestions, they comment me kalau mau kemana-mana harus kamera di face mo bilang ini kamu mau kemana. Yes, hari ini saya mau ke Curug Cipamingkis. Curug Cipamingkis. Ya, dan di sana kita lihat bagaimana curugnya, good or not. Kalau good, just give me a like. Finally, we are going to Cipamingkis. Yeah, it's a camping ground. 10 menit jalan kaki bisa ketemu sama curugnya. Because it's a camping ground, so buat anak-anak juga ada apa namanya, kolam renang atau swimming pool. Here, and this is the toilet. And motor parkir or parkir motor here, and another kolam renang or swimming pool. Then let's go Cipamingkis. So the way is like this. Oh, I will go there. Ini kid asking sebentar bang, saya takut katanya. Kita dari apa takut? Aku bilang oke, kamu di depan, aku belakang. Another photo spot? Yes. Kamu datang sama siapa? Ibu, ayah? Mana mereka? Dekat ya? Oke. Kamu kakimu sakit? I reach back to this Curug Cipamingkis.
teman-teman. Ini kita sudah lihat Curug Cipamingkis ya. Kalau kamu suka video ini, so please, kalau kamu belum subscribe, please subscribe, like, comment, share. Kalau gak suka juga komen, gak apa-apa. Biar saya tahu kenapa kamu gak suka. Kasih tahu di komen apa salahnya. Dan kalau kamu suka, please give me a like. I appreciate your like a lot for me. Thank you so much.